amakuru azinutse no munsi tariki 9 z'ukwezi kwa gatatu 2025 ni amakuru ari kumvikana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bigendanye n'urugamba rukomeje kuvuza ubuhuha hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbere yo kugira ibyo nangira kuvuga, murabizi ko nta ntambara iri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje guhuza inyeshyamba za M23 ndetse n'ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa guverinoma. N'ingabo zirimo zirarwana ku ruhande rwa guverinoma. Ni intambara ishingiye mu kugarura ndetse no gushaka gufata igihugu no guhirika ubutegetsi bwa Perezida Antonio Felix Tshisekedi Tshilombo. Amakuru ahari rero ni uko ino ntambara uko yatangiye atari uko ikimeze, kubera ko byabaye nk'ibihinduka cyane. M23 umuvuduko yari ifite wo kugenda ifata tumwe mu duce tugiye dutandukanye byakomeje kugenda byanga, cyangwa se bisa nkaho bikomeje kugenda binanirana. Abantu bakomeje kwibaza impamvu M23 kwinjira Uvira, Fizi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye byakomeje kwinanira, ndetse inasezeranya mu nama iheruka kubera Bukavu ko igiye kuhafata mu minsi itarenze 2. Numva hashize icyumweru kirengaho, murabyibuka igihe yaturika ibisasu bigahitana ubuzima bw'abasivile, umubare ukaza no kwiyongera, abari 11 bakagera kuri 15. Amakuru ahari nuko ingabo z'abarundi zashizemo imbaraga zose zifite, ingabo za FARDC zigashamo imbaraga zifite, FDL ndetse n'abawazalendo bakoresha uko bashoboye kugira ngo M23 nizingire yinjira mu Uvira, ndetse baza no kurwana kugeza igihe M23 yambuye Kamanyola ndetse n'utundi duce ndibuze kugenda nkubwira yakomeje kugenda itakaza. Bukavu rero bimeze bite mu gihe M23 ishaka gufata Uvira ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, mu gihe kandi ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa leta zo zishaka gufata Uvira, zishaka gufata Bukavu ndetse zigafata na Goma. Ingabo z'u Burundi zasezeranyije Perezida Tshisekedi ko bagomba kubasubiza Bukavu ndetse na Goma, mu gihe n'amahanga kandi akomeje kotsa umuriro utazima M23 ndetse n'igihugu cy'u Rwanda gishinjwa amasaha 24 umunsi ku wundi ko aricyo cyeshe inyuma cyangwa se gishyigikiye M23. Niki noneho byagenze gute kuri uno munsi tariki 9 kuri no rukerera n'ijoro rya tariki 8 byari bimeze bite, byifashe bite ku rugamba? Nibyo tugiye kumva. Ese amakuru yo kuba ingabo za RDF inkotanyi, ingabo z'u Rwanda zigiye kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibyo? Ese koko bibaye ari byo? Ni iki? Cyangwa se ni abagiye kurwana ku ruhande rwande gufasha M23 kurwana ku ruhande rwa Kongo, dore ko byavugiwe mu nama y'ubumwe bwa Afurika ya Eastern Africa cyangwa se EAC mu buryo bwumvikana. Kandi subscribe rero kuri ZAF Info Rwanda, ubundi dukomeze twumve amakuru dukomeza kugenda tugukorera, ndetse nagutindiye reka dutangire amakuru mu buryo burambuye. Njye mugiye kubana rero nitwa Aimable nk'ibisanzwe, nta kindi kintu mbangwije. Rikanza twinjira amakuru tuyanonosore kugira ngo tujye tugumya twumve n'ayandi makuru yacu dukomeza kugenda dukora umunsi ku wundi. Amakuru yacu rero reka nyahere kuri aya ngaya agira uti: ubutegetsi bwa Kinshasa cyangwa se Perezida Tshisekedi yashizeho miliyoni 5 z'idolari. Ubwo yashize mu Rwanda ni hafi miliyari zigera kuri hafi zijya gukabaka bakoresha 3, kubera ko amafaranga y'amadolari ageze kuri 1,100 yavunja mu Rwanda. Mfashe rero miliyari 5 cyangwa se miliyoni 5 z'idolari. Miliyoni 5 z'idolari ni amafaranga menshi cyane uyashyize mu mafaranga y'u Rwanda, kuko na miliyoni 5 z'idolari miliyoni 5 z'idolari ni miliyari zigera kuri 7.12 cyangwa se n'ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo nari yavunje cyangwa se nari yashize mu buryo bwo kugira ngo nkubwire uko yavunjwa. Kongo rero yashizeho miliyoni 5 ku muntu uzafata Nanga Bisimwa ndetse na General Makenga. Leta ya Kongo yashizeho igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari y'Amerika ku bantu bafite bayifasha gufata abayobozi 3 b'ihuriro Alliance Fleuve Congo rifatanya na M23.
Kongo ivuga ko abo bayobozi baciriwe imanza kandi bahabwa igihano cy'urupfu. Itangazo ryasohowe na Minisitiri w'Ubutabera ku wa gatanu rivuga ko hagenwe igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari ku muntu wafasha mu guta muri yombi Colonel Nanga Bertrand Bisimwa ndetse na General Sultan Makenga. Muri iryo tangazo leta ya Kongo inavuga ko yashizeho igihembo cya miliyoni 4 z'amadolari ku muntu uzatuma abitwa Perioti Rwara na Irenge Berenge ivuga ko bakorana n'abayobozi ba FC 23 bafatwa. Ariko urukiko rwa gisirikare rw'Kinshasa ruherutse gusohora inyandiko mpuzamahanga yo gufata Colonel Nanga Yoberu ndetse umuyobozi wa Alliance Fleuve Congo. Bikavuga ko rero aba bayobozi cyangwa se Kinshasa yashizeho amafaranga yo guta muri yombi abangaba bivuga ko ari wakomeje kuyizonga umunsi ku wundi. Ngayo nguko aba bayobozi rero ku gushinjwa cyangwa se gutanga amatangazo ko bafata abo basabaga barimo baratembera Kinshasa ndetse na Goma. Kanda subscribe ndashaka ukomeze n'ayandi makuru mu kanya.